Izgleda da će tema današnjeg videa biti bezuslovna ljubav, ali nije 100% sigurno. Znači, često puta se kada radim sa klijentima suočim sa tom nekom primarnom čovjekovom željom za bezuslovnom ljubavlju i prihvatanjem od strane drugih ljudi. I onda ljudi često veliki dio svog vremena posvećuju tome da zadovolje druge ljude, ne bi li kako dobili tu potvrdu stvarno, odobravanje, prihvatanje, ljubav, šta god. I ogromna energija se troši na to. I naravno da to stvara onda iscrpljenost, jer drugi ljudi nam to nikad ne mogu dati. Znači i čak ako nam oni to daju, sve dok mi vjerujemo u misao, potrebna mi je ljubav, potrebno mi je odobravanje, potrebno mi je prihvatanje, ne možemo to vidjeti. Ne možemo doživjeti da nas neko voli. Jer je tu ta misao stoji kao nešto, znači neka smetnja u našem pogledu i mi samo vidimo to. Tu misao, potrebna mi je ljubav, potrebno mi je prihvatanje. I ono što je najveća ironija u svemu je da dok mi tražimo ljubav od drugih ljudi i prihvatanje, znači ona je uvijek tu, čuči u nama. Mi smo ta bezuslovna ljubav. To je naša suština. Znači, naša suština je, kada otkrijete to je suština svakog bića. Znači, ono što živi kroz ovo tijelo, živi isto kroz vaše tijelo. Znači, i kada znam ko sam, kada sam svjestan toga, onda zapravo ja ne pričam sa drugom osobom kao nekom stvari koja je razdvojena od mene. Kao neka stvar kojom se može manipulisati, od koje ću nešto dobiti. Nego pričam sa drugom osobom kao sa sobom, kao sa svojom suštinom. Iz ovoga prostora, znači koji je potpuno prihvatanje. Znači, vi kad živite život kao ego, doživljavate i sebe kao stvar koju mislite da ćete kontrolisati, u smislu da manipulišete, da dobijete nešto od drugoga. I onda ako ne uspijete da izmanipulišete sami sebe, onda to doživljavate kao krah i patnju. Ali i drugi. Znači, i drugi su stvari, ja sam jedna od stvari koja se pojavljuje u mojej svijesti. I mi tu osjećamo u tijelu taj
primarni egzistencijalni grč. Neosviješteno je to, ali to je taj ego koji nije pronašao svoj dom. I onda iz te potrebe, iz tog grča, pokušava manipulisati drugima, ne bi li taj grč nestao, ne bi li pronašli tu ljubav i to prihvatanje i taj mir. I može neko reći, joj, divna si, joj, sviđa mi se ovo ili ono kod tebe. I to je kao mali fiks drogerašu, nakratko traje, super, ona misli da sam ja divna. I onda poslije, jer taj egzistencijalni grč nije razriješen, to se nastavlja. Ta potraga za ljubavlju, odobravanjem, prihvatanjem i slično. Ono što je naša suština, naša priroda je svijest koja sve prihvata. Svaki naš pokret, svaku našu misao, svaku našu emociju, sve što se pojavljuje u meni, ispred mene. Ta svijest je, to se čak ne može, to je nešto što nadmašuje definiciju ljubavi u ljudskom onom smislu, značenju riječi. To je nešto što mi jesmo, što nikad ne osuđuje, što je sušti mir. I onda kad se pronađete i kad živite iz toga mira, uopšte vam više nikad neće biti potrebno odobravanje, prihvatanje od drugih ljudi, jer ih nećete čak ni doživljavati kao nešto odvojeno od sebe, da bi se to manipulisalo, nego to je onda kao neki ples, igra jednoga kroz ova naizgled dva tijela. I ne samo dva, nego ne znam koliko god nas naizgled ima ovdje. Zato je moja poruka, vratite se sebi. Vratite se sebi. Zaboravite da postoje uopšte druga ljudska bića. Vratite se sebi i vidjet ćete da ste vi centar svemira, da ste vi da nema razdvojenosti. To je znači pozicija prave moći. Niko mi ništa ne duguje, ni od koga ništa ne treba. Nema potrebe da se neko drugi mijenja za mene, jer nisam više hipnotisana. Ne doživljavam drugoga kroz tu podjelu ja, on, mali ja, kome nešto fali. I onda svako ljudsko biće možete da gledate zaljubljeno, jer ste vi ljubav. Jer to je ono što izlazi iz vas. To je ova naša priroda. A ljudi pate, provedu
tražeći savršenog partnera da ih ispuni, misleći da će im to neko svana dati. Ja kažem samo, zamislite ili sjetite se kada ste osjetili ljubav u životu. Možda je bilo prema prijatelju, prema roditelju, prema mački, psu, nije bitno. Znači vi kad zažmirite, gdje osjećate tu ljubav? Gdje je izvor njen? Izvor je u nama. Mi smo to. Mi smo bezuslovna ljubav po svojoj suštini. I izgubimo se potpuno se izgubimo kada to tražimo od drugoga. To je jedna onda bespomoćna pozicija. Što se više držite drugoga kao izvora vaše sreće, ljubavi, to je veća patnja. Jer ste dalje od sebe. Jer ste sebe potpuno napustili tada. I znam da se možda neki od vas plaše života, čak plaše Boga. Ja sam prošla tu jednu fazu kada sam mislila da će Bog da me osudi, da nisam dovoljno dobra, da ću ići u pakao. Ali istina je da je Bog ljubav, da je naša suština ljubav. Da nas, ako ćemo to nešto nazvati Bog, kosmos, život, da nas to nikad ne osuđuje. Da nas to uvijek apsolutno prihvaća u svakom našem pokretu, svaka naša misao. Sve, kako da ne prihvati nešto što je zapravo suština, nešto što je stvoreno iz toga. Znači u svakom momentu apsolutno ste prihvaćeni. U svakom momentu apsolutno voljeni. Svaka ljutnja, svaki bijes, svaka tuga, sve suze, sve što se ikad desilo. Iz ove suštine se rađa i tu opet nestaje i nema šta drugo biti, od toga je istog građeno. I kada grčevito tražite tu ljubav, to prihvatanje, odobravanje od drugih, drugi će vas uvijek odbiti. Uvijek ćete dobiti zato što je život ljubazan. Zato što umjesto da stvara vas nekim zavisnicima, dobijate povratnu informaciju, vrati se sebi. Ti si izvor toga što tražiš u meni. I znate, velika je odgovornost i biti odgovoran za nečiju sreću. To niko ne želi.
I često roditelji opterete svoju djecu u smislu, ako ti patiš, ja ću patiti. Ako si ti nesrećan, ja sam nesrećan. Moja sreća zavisi od tvoje sreće. I onda se stvori taj neki začarani krug patnje. Kad jedno pati, drugo pati. Kad jedno pati, drugo pati. Mi mislimo da je patnja nekad izraz ljubavi. Ako patim zato što neko drugi pati, tada pokazujem da sam suosjećajan. Oslobodite druge ljude od sebe, od tog traženja da vas ispune. Vratite se sebi. I obratite pažnju kako se ponašate, na koji način tražite to potvrdu od drugih, kakvim pričama to želite da iznudite. I to je bolno. Mi smo u stvari jako moćna bića. Samo kad smo hipnotizirani, kad počnemo da vjerujemo da postoji neko drugi izvan nas, to je samo jedna misao i onda toj misli dajemo energiju, hranimo je. Već smo se izgubili, već smo se udaljili od sebe. Centar svega što jeste. Sve, znači, ova suština koja pokreće moje ruke je ista suština u vama. Sve što jeste se igra kroz nas. I kada gledam drugog otvorenim očima, gledam ga iz tog prostora. Isti prostor u meni, u vama. Ja to nazivam prostor jer ne znam bolju drugu riječ. Mi nikad ne možemo znati ko smo mi, jer znati ko smo mi značilo bi staviti to u neku definiciju, ograničenu definiciju ljudsku. Znači, nema šanse da ovo ikad izrazimo u riječima. Ali to je ono što nas sve živi. Ta suština, ta tišina, ta mekoća koja sve pokreće. I eto, za novu godinu želim vam vratite se sebi, vratite se sebi, vratite se sebi. To je najveći poklon koji ćete ikada otvoriti. Predivan poklon. Poklon koji u svakom momentu daje.
Nijedan drugi poklon vas neće trajno zadovoljiti. Nijedna druga želja. I naravno, povratak sebi zahtjeva od vas malo hrabrosti. Jer to zahtjeva da prestanete živjeti podijeljen život. To je život u kome jedno mislim, drugo kažem, pa se poslije krivim što sam to rekao, pa razmišljam kakav sam trebao biti, a nisam bio. Znači, ta laž stvara podijeljenost i patnju u nama. Znači, kada sam podijeljen unutar sebe, u konfliktu, neću se dobro osjećati. Zato taj povratak sebi traži hrabrost, traži da budem iskren. Da se razgolim od svih tih slika, od svega što treba i mora i kakvi ljudi očekuju da budem, pa da im se svidim, da me prihvate. To znači radikalno odsjecanje svih tih nekih, ako hoćete, i veza. To je smrt lažnoga, smrt slike koju imate o sebi i koju pokušavate predstaviti drugima, a otkriće života. Jer kad živimo kroz sliku, živimo jedan mehanički život. To je dosadan život. Repetitivno, ponavlja se. Ako ja uradim ovo, on će meni dati ovako. Ovo je nepredvidljivo, ovo je totalna sloboda, totalan pad. Jer iz ove tišine, iz ove suštine, svaki novi pokret koji dođe je nov. To znači neustrašivo živjeti bez budućnosti, bez očekivanja. To znači da cijeli svijet jedan nestane, taj stari lažni svijet koji je građen od naših misli, ideja, ta buka, sva ta buka koja je sada za većinu ljudi njihov svijet, ta buka odjednom nestane i mi vidimo da su sve te priče koje smo imali o drugim ljudima, sve to laž. Da je sve to jedna fantazija, jedna mašta, jedan san. Zato se to zove san. I zato je potrebna velika hrabrost da izgubite sav taj svijet i da se vratite sebi. Jer u tom lažnom svijetu uvijek ćete biti žrtva, uvijek ćete patiti jer se stvari ne dešavaju onako kako ste vi zamislili da se dešavaju. I uvijek ćete biti zlostavljač, mada vi to nećete primijetiti. Katie kaže, žrtve su okrutni ljudi. Zato iz tog osjećaja povrijeđenosti žele da povrijede druge. Odbrana je prvi čin rata. Jeste li spremni izgubiti sav taj
Lažni svijet. I na kraju vidite da ništa niste izgubili. Da je sve to bila magla. A da ste dobili Carstvo nebesko. Koje je u vama. Sada. U ovom momentu. Oduži ga jabom. A došla mi je inspiracija. Evo izgleda da je kraj. Ništa mi ne dolazi više da kažem. Vjerovatno će mi pasti poslije na pamet. Nešto što sam mogla reći. Ali to je u redu. Eto, želim vam sve srećne praznike. Da slavite praznik vas. Vi ste praznik. Vi ste najveći dar. Najveća ljubav. Veliko srce.